Tengok-tengok lagi acu Uma uang di subola Labah TV labah Honda Awak kini apa cu Apa itu nan dikaji Lonjak urang dituiki Lakan nasib diri kita Awak bansai urang kayo. Oh ya cu sayang. Apa? Cuba tengok dia cuang sebalau mawak dia cu. Orang tu? Dapat membeli TV Johon dan untuk bini Nah, tu mengaku lo? Deyan, Allah alam lah. Terompas walau dia nak taboli dia cu tu renda cu. Jangan tu ngaku je. Tidak tahu tu bini sawit je watak senang murah ke. Sabarlah dulu. Tindak dia nak mangangato jodoh cu. Baik berjalan dan kau mati tangga tu cu. Dan batipi jo lawang tu cu. Dan bahonda lah bakulkas. Meneteskan air mata dan kadang air cu. Ibu tidak cu. Bila awak akan condol itu cu cu. Lakan nasib jua Bosan din mendongaukannya Sejak balaki mau saya saja Nan kan kaya entah apabila Sobar-sobarlah dahulu Nasib kita olun tentu Kok kayo ocu ko nanti Kapal tobang ocu boli. Nih dia tiba ke masa sewa nawon. Apa nak kami nak teko? TV, kulkas, mesin cuci. Dan kan itu le. Kapal tobang ocu boli tu kau. Kapal solam cik lo. Apa kau nak nyo? Tapi nanti kau tak mahal ya. Mananti kota mahal pulonya cu kedenya cu. Entah bila-bila masa cu. Omua suaranya ndak kena apa cu dan cu. Cubalah cu cai kerja lain cu. Nah ya benau lah awak sana uang cu. Tengok-tengok lagi acu Uma uang di subola Labah TV labah Honda Awak kini apa cu Apa itu nan dikaji Lonjak urang dituiki Lakan nasib diri kita Awak bansai urang kayo. Nde dia Kojo apa jo kena cubuek le. Kojo payah gini dia. Sedangkan lei juga nan bersekolah le nganggur dia. Nan sarjana ajulah. S1, S2, S3 Menggale S tontong kau jauh gini dia. Bersyukur juga kau. Walaupun kau jual cuma motong Tapi hasil kan barokah. Halalan toibah. Kan iya dia. Kisah nyum cik le ya. Haha, tambah ancak di kawasli. Mutar nengok kau. Minta mau dan cu. Khilap dan cu. Lakan nasib jua Bosan din mendongaukannya Sejak balaki mau saya saja Nan kan kaya entah apabila Sobar-sobarlah dahulu Nasib kita olun tentu Kok kayo ocu ko nanti Kapal tobang ocu boli.